Good evening, everyone. This is Urhobo Bible Reading platform. Today I'm reading Matthew chapter 9, verse 27 to 31 in Urhobo language. I'll be reading Matthew, Uyobi Royi Irinrin, Awo Royi Uje Gbigren, Rite Ogbangbovo. Verse 27. Rí Jésù Wone Etinyara Irueru Ive de Nene. Anyị dekperi tane ni arụdọme re amari we omori David. Verse 28. Oribote uwemi irueru na debrore. Jesu da no ayene we se gbuyota nimi seru onana. Anyị da maine orowokwo. Verse 29. Odabe ubo ti erurayin. Odatane odiake onwa kirobore esegbuyota re onwa ewa. Verse 30. Erurayin derie. Yesu deji urike ayine onwa take ogwo ovovo. Verse 31. Eke vovo anyị danyara retue ụta na pịa ekobiro.